салом, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалогул хоҷа ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 20 апрел. русия барои қонунӣ кардани ҳузури муҳоҷирон дар кишвараш 2 моҳ муҳлат дод. Коршиносони тоҷик чунин зарбулаҷалро роҳи ҳал намедонанд. ақаллан ҳозир ба онҳо амнистия эълон мекарданд. машав ғамгин агар духтар бизодӣ ва ё саргардонии зане ки иддао дорад шавҳараш духтар безор ҳасту ӯро дар нимаро гузошт. ва бо гузашти 28 сол аз марги Раҳмон Набиев духтари ӯ лаҳзаҳои зиндагии президенти пешини Тоҷикистонро ба ёд меорад. падарам дар курсии раҳбарии ниҳоди ҳифзи муҳити зист нишаста хостори бозгашт ба сиёсати калонро надошт. ду рӯзи охир дар Душанбе ҳайатҳои Тоҷикистону Русия масъалаи марбут ба муҳоҷирони тоҷикро баррасӣ карданд. ҳарчанд муҳтавои ин суҳбатҳо маълум нест, аммо ин мулоқот дар пайи он сурат мегирад ки мақомоти рус омури муҳоҷирони ғайриқонуниро эълон карда барояшон муҳлат доданд то ҳузурашонро ба расмият дароранд. дар ҳоле ки мақомоти ду кишвар ҳоло бар сари шумораи чунин муҳоҷирон баҳс доранд, тоҷикони зиёди дигар мунтазири сафар ба Русия мебошанд. Юсуфӣ мавзӯро идома медиҳад. насим усмонов сокини 58-солаи ноҳияи ваҳдат 20 соли ахир дар Русия кору зиндагӣ мекунад. тӯли ин муддат бар асоси қонунҳои Русия кору зиндагӣ кардааст. бисёр ҳолатҳое ҳастааст ки ҳозир масалан пеш агар мо патент 1000 буд, 1000 рубл Русия буд, оҳиста оҳиста ҳозир то 6000 рафта истодааст. агар аз ҳисоби ҳамин бисёр шаҳрвандони мо ҳуҷҷатгузорӣ намекунанд, барое ки корҳошон мувофиқи ҳам корҳо маблағи ба даст оварда наметавонанд ки ҳам хонаро таъмин карда тавонанд, ҳам коришонро пеш баранд. қаблан муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия 90 рӯз ё 3 моҳ ҳаққи бепатент кору зиндагиро доштанд. теъдоде ҳам барои напардохтани патент дар 3 моҳ марзи Русияро убур карда дубора бармегаштанд. мо дар территория ки Иркутск будем ба Монголия мерафтем, границаро убур мекардем, гашта омада бод регистратсия мекардем, бо ба ҳамин кормона давом додан. вориди Тоҷикистон шуда ва бо мақомоти аҳолии Тоҷикистон мулоқот анҷом додааст. дар хабари вазорати хориҷаи Тоҷикистон гуфта мешавад ки дар мулоқот масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ баррасӣ шуда дар интиҳо як протокол ба тасвиб расидааст. аммо вазорати меҳнат то ҳол муҳтавои мулоқот ва тасвиби чӣ гуна санадро шарҳ надодааст. як зани ҷавон ки таваллуди тифли сеюмашро интизор аст мегӯяд шавҳараш баъди шунидани он ки тифли дар батн буда ҳам духтар аст аз ӯ ва фарзандонаш рӯй гардонд. ин зан ҳоло бо кӯдаконаш зиндагиашро дар хонаи иҷора аз ҳисоби ҷамъоварӣ ва фурӯши коғазу зарфҳои пластикӣ пеш мебарад. ӯ дар суҳбат бо сарвинози рӯҳулло ва шаҳлои абдулло гуфт ба хотири ин ки бо шавҳараш никоҳи расмӣ надорад, то ба додгоҳ бурдани ин қазия барояш мушкил аст. саломат рӯзҳои наздик бояд таваллуд кунад. ӯву шавҳараш интизори писар буданд, аммо 3 ташхис нишон дод ки тифл духтар аст. баъди ин шавҳараш саломати обистанро бо 2 духтарча танҳо гузошт. ба хотири ҳомиладор шидем ки бо бача шава, зиндагӣ мустаҳкам шава, зиндагӣ вайрон нашава, фарзандон бепадар нашава. не ки ишам духтар 3 бор ӯзӣ кардем, 3 бор духтар гуфт, полни партов рафт. саломат 34 сол дорад ва мегӯяд аз шавҳари аввал бо як писар ҷудо шуда 3 соли пеш бори дуюм издивоҷ кард ва якбора соҳиби 2 духтар шуд. баъди таваллуди дугоникҳояш муносибати шавҳар бо ӯ тағйир ёфт. мехост ки дугоником яташ бачав я духтар боша, не ки таваллуд кардем ки дугоник духтар шид. нагуфта ки фарзандои ма саломати соза ё созӣ. ӯ ҳоло дар яке аз маҳаллаҳои канори Душанбе иҷоранишин аст ва зиндагии худу 3 фарзандашро аз ҳисоби ҷамъоварӣ ва фурӯши коғазу пластик пеш мебарад. даст кашидани мардон аз оила дар пайи таваллуди духтар дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон мавзӯи нав нест ва борҳо расонаӣ шудааст. ба бовари чунин хонаводаҳо мард дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон саробони хонавода ва нерӯи асосии корӣ ҳисоб мешавад. аз ин рӯ маъмулан ба таваллуди писар бартарият медиҳанд.
انا مادرانی هستن که وقتی که فرزند دیومشون علاقه دختر تولد میشن از زندگی ناراضی میشن که مثلا برای چه من دختر تولد کردم پسر نه و شوهرانشون نسبت این زنها بی توجهی ظاهر میکنن. برعکس حتی حالت‌های هستند که مثلا شوهرها زنها رو با آن گناهگار میکنن که تو دختر میذاری گفته با زن دیوم یا سوم میگیرن. دانشمندان میگویند همین چند اندیشه غلط محض در ذهن مردان باقی مانده است که به نقض حقوق زنان و دختران در خانه سبب میگردد. بعضی وقت گاه نیت نادرست میشود که مثلا گاه شرط‌های نادرست میشود. پیش از آن که مثلا عروسی میکنن ازدواج میکنن البته شرط میذارن که کوشش کنید دختر نشود. این شرط جاهلانه است. در یک پرسشی سری راهی رادیو آزادی چندی از راهگذران گفتند باید این عقیده که زن یا دختر به اصطلاح مال مردم است قبل از همه از ذهن پدران تازه کرده شود. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. چند روز پیش خبرنگاران رادیو زودی با دختر رحمان نبیев پرزیدنت سابق تاجیکستان درباره صلح‌های رئیس جمهوری و مرگ پدرش صحبت کردند. با گذشت رسو 28 سال از مرگ رحمان نبیев اعضای عائله او به سبب رسمی مرگش اعتماد ندارند و به این عقیده که او به رئیس جمهوری آماده نبود مخالف میباشند. جزئیات در گزارش همکاران ما اسکندر فیروز و امردین اولیموف. 11 апрели соли 1993 раҳмон набиев аввалин президенти аз ҷониби мардум интихоб шудаи тоҷикистон дар хонааш вафот кард. дар гузашти ӯро мармуз ва суолбарангез меноманд. сабаби маргашро сактаи қалб гуфтанд. духтараш мунаввара набиева мегӯяд ҳеҷ яке аз аҳли оилаи онҳо ба шарҳи расмии марги ӯ бовар надоранд ва раҳмон набиев ҳаргиз бемории дил надошт. рӯзи фавти падарам якҷо бо писарам дар Москав будем. ҳарчанд мо ба Москав рафтанӣ набудем, вале падарам моро маҷбурӣ онҷо фиристоданд. 40 рӯз пеш аз вафоташон мо ба Москав парвоз кардем ва хабари фавти падарам ногаҳонӣ буду. мо ҳамон шаб баргаштем. ба хуҷанд замоне расидем ки ҷанозаи падарамро барои дафн аз ҳавлӣ берун мебароварданд. албатта натиҷаи расмии ташхиси комиссияи давлатӣ дар бораи сабабҳои марги падарам ҳаст ки онро вазири вақти тандурустии Тоҷикистон имзо кардааст, вале ҳам додарам ва ҳам хешовандонам ба ин натиҷа ки падарам аз сактаи қалб фавтидан бовар надорем, зеро падарам дар тӯли умри худ боре ҳам аз дарди дил шикояте накардаанд. ин аст ки падарам дар курсии раҳбарии ниҳоди ҳифзи муҳити зист нишаста хостори бозгашт ба сиёсати калонро надошт. охир пеш аз ин ҳам аз курсии раҳбари Тоҷикистон ихтиёрӣ истеъфо дода буд ва намехост ба ин курсӣ баргардад. он кас дарк мекарданд ки вазъият ба кулли дигар шудааст ва наметавонанд кишварро ором раҳбарӣ кунанд ва ба ҳама мегуфтанд ки ба умеди вай набошанд. бинандагони азиз, шакли муфассали ин гузориши ҳамкорони мо ба ҳамин зудиҳо дар озоди видео ютуб гузошта мешавад. тамошо кунед. من برنامه را ادامه میدیم. شهرداری دوشنبه میگوید برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ مواد غذایی ярмарка های دویم عمل کننده را تشکیل کردند که قیمت محصولات در آنها نسبت بازارها ارزان تر است. عمدتاً تاجران болоравии ارزش مواد خوراکواری را اکثراً به وارداتی بودن آن بستگی میدهند. ولی طبق مشاهده ها محصولات داخلی نیز با نرخ‌های بلند فروخته میشوند. گزارش همکاران ما از نستعیش время در همین موضوع است. ساکنان در تاجیکستان میگویند در ایام روزه‌داری نمیتوانند خوراکی کم استعمال کنند. از این رو مجبورند حتی با نرخ گرانتر بیشتر محصولات خوراکواری خریداری کنند. بر ضمن این هنگام افطار اکثر خانواده ها مهمان دارند. هفته گذشته با شروع ماه رمضان مثل سالهای قبل نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان گران شد. چند از ساکنان دوشنبه از گرانی نرخ و نوا شکایت کردند. 99 сум буд алина, уже 115 сум шиде. 16 сум разница. Қан не 30 не 40 буд, уже 11 аст. ин ай чизи давлати да. نه سوم است تو بگیر او چرا نیست قوت بر توانایی چند قید سوم رسم می‌خوام می‌گیریم بچه‌ها گوشت تامین 68 سوم شده گرفتن نمیتونه تو رمضان چند 55 سوم بود های تو خیلی رمضان می‌خریم بیرون می‌کنیم مایدا می‌خریم میام مودا می‌خریم ده نفریم ما خواهی نظر به پیشته بلندتر شده در بازار یک لخت فروشی دهقان در شهر دوشنبه اساساً نرخ محصولات وارداتی گران شده است. مشکلات بارکشانی در دوران محدودیت‌های پاندمی کرونا ویروس هم بی اثر نیست.
در مأموریت بازار میگویند نرخ محصولات وطنی تغییر نیافته است، اما مأموریت بازار با این حال نمیگوید که چرا نرخ گوشت در یک هفته 15% گران شده از $4.80 تا به $5.65 گران شد. نسبت سال گذشته قسمت محصولات هایی که استحصال آن وابسته از خود جمهوری نیست همانا کمی کاهش یافته است. مأموریت بازار اعتراف میکند که هر سال نرخ ها در رمضان بالا می روند، اما این بار چنین نخواهد شد. تاکید میکنند آنها اگر یگان نمودی محصولاتی که اگر سال گذشته یگان نرخ قیمتش کمی زیاد شده باشد، استحصال وی در کشتی سال آینده الکانی زیاد میشد. انا یکی این سبب باشه. دوم سبب هاش همین که نسبت سال گذشته قسمت محصولات ها ارزان هستند از حساب صادرات نشدن بیرون از جمهوری. با وجود دعوت ها که در ماه رمضان نرخ ها را بالا نبرد، ساکنان در تاجیکستان هر سال شاهد گران شدن نرخ می شوند. ظاهرا مقامات دائم سببگاران گرانی را می جویند، اما بار هم به این جرم کسی را بازداشت و اسم آنهایی که به بالا بردن نرخ ها باعث شدند نامبر نکردند. بینندگان عزیز، این گزارش آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. گزارش های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.